ubutunzi sicyo babuze kuko bagenda hejuru y'akayabo k'amadolari y'Amerika atagira ingano, byose cyo babikesha nta kindi n'umutungo Imana yagize cy'Afrika munsi y'ubutaka bwiza bw'umucanga bituriyeho, irenzaho igikundiro cyo kuba hamwe mu duce umwana w'Imana Yesu Kristo yavukiye akakura ndetse bikarangira ntapfiriye akanahashyingurwa. Nivuga ibyo benshi bantiza amatwi bahise berekeza ubwenge bwabo mu burasirazuba bwo hagati ku mugabane wa Aziya mu bihugu nka Israeli, Palestine, Iran, Iraq ndetse n'ibindi bibarizwa aho ngaho bitandukanyijwe n'ukwemera aho bamwe ari abakristo abandi bakaba abisilamu, abayahudi abandi akaba ari abarabu, gusa ikibahuza kikaba ari ugukire karundura. Akaba umugabo wagize uti abahazi barashondana bongera guhuzwa n'intambara z'udaca. Iki nicyo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro cyacu. Kuva intambara ya Iran na Iraq yarangira mu mwaka w'1988 nta ntambara irambikirana ku butaka bwa Iran. Iran yashinze imitwe myinshi muri Aziya nka Hezbollah, Hamas ndetse n'indi igamije kurwanya ibihugu ifata nk'abanzi babo, cyane cyane Amerika, Uburayi hafi ya bwose na Israeli. Uretse kutumvikana gushingiye no kuhahise, ibihugu bimwe by'Abarabu nka Saudi Arabia bipfa kwemera kwa Islam kuko Iran yiganjemo abayisilamu bo mu bwoko bw'abashitsi. Gusa ku rundi ruhande karenga ibyigafasha umutwe nka Hamas w'abayisilamu b'abasuni. Ntaho wavuga intambara ku mugabane w'Uburayi cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati ngo ure kuvuga Iran. None kuki Iran ikunda kugaruka mu ntambara cyane kuri ubu irafite na Israeli? Ubundi se amateka bivuga hiki? Aho byaba ari bya none. Ikaze mu kiganiro nawe njye mva kuri mikro, nitwa Bonera Bayo. Ikaze mu kiganiro. Nyuma y'igitero cyahitaniye hamwe bamwe mu basirikare bakuru ba Iran muri ambasade ya Syria tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka, Brigadier General Mohammed Reza Zahid, komando wo ku rwego rwo hejuru umutwe w'abasirikare b'indobanure wa Qualda n'umwungirije Brigadier General Mohammed Hadi Haji Rahim bakapfira. Iran mu burakari bwinshi yahise ivuga ko Israel yarenze umurongo utukura, ivuga ko icyo cyari igikorwa cy'ubushotoranyi gikozwe na Israel ku gihugu cya Iran. Abanya-Iran bakubita agatoki ku kandi bavuga ko byanze bikunze bazihorera yewe nubwo byasaba intambara yuriye kuri Israel bazayitangiza. Kuri televiziyo y'Abafaransa France 24, umuyobozi w'ikirenga muri Iran Sayyid Ali Hussein Khamenei yatangaje ko Iran igomba guhanira abayahudi ibyaha bakoreye mu maso y'isi yose mu myaka myinshi isize. Ati giye n'iki ngo Iran iryozwe ibyo yakoze. Yakomeje avuga ko leta y'abayahudi igomba kubitwa agashyi ku matama mu rwego rwo guhanirwa ibyaha byose yakoreye Iran kuva kera na kare. Ashimangira ko igihe cyo kwacira urubanza cyageze ko nabo bagiye kwacira bakwiye. Nyuma y'ibyo amakuru y'ubutasi ya Amerika ifatanyije na Israel yerekanye ko kuri inshuro ibyo Iran ivuga ari ukuri. Ku isaha yari yose Iran ishobora gutangiza intambara yuriye kuri Israel. Icyo gihe leta Iran n'igisirikare cyayo kiri mu bikomeye ku isi yahise ikusanyiriza hamwe ibitwaro byayo karundura ihita ibitunga abayahudi. Hakurikiyeho guhamagarwa ko abasirikare ba Iran baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bahurizwa hamwe mu murwa mukuru w'iki gihugu Tehran, bakurikizaho gukusanyiriza hamwe ibitwaro byabo byose birimo nka drone z'ubwiyahuzi zitimwa na benshi cyane cyane abiyongiye mu burengerazuba bw'isi kubera isomo zabaye mu ntambara ya Ukraine. Izo drone kuzitata wenda suhereye ku bisigazwa byazo ntibibaho kuko izi drone aho zijyanye isasu nazo ntizihava ahubwo zishambukana nacyo byose bikabira umuyongo icyarimwe kugira ngo barushimuta bugenge batazatahura uko ikora hagendeye ku bisigazwa byayo. Israel nayo yatangiye kugaragaza ko yiteguye ndetse byamiye amajanja kuko nabo ubushobozi bwabo bwo kurinda ikirere buzwi nka Iron Dome bwahise bwerekezwa ahantu hose babona ko bushobora guhangana na misile Iran yabibavundireje isaha ku isaha. Si ibyo gusa kuko muri Israel abasirikare bose harimo abari baracyuye igihe bahise bagaruka mu kazi ngo bitegure intambara na Iran, bakurikizaho guhagarika ikoranabuhanga nyobozwa rizwi nka GPS muri Israel. Ibi ngo byakozwe mu rwego rwo kuzibira drone zishobora kubagabwaho zivuye muri Iran ndetse n'inshuti zayo, byose bikorwa ngo bazazibuze intego yazo kubwo gukuraho iryo koranabuhanga rya GPS. Ambasade zisaga 25 za Iran mu bihugu bitandukanye zashyizweho uburinzi bukaze hafi kuba nk'ibigo bya gisirikare kubera kwikanga ko Iran ishobora kwihimura binyuze mu kurasa kuri izo ambasade. Byavuye mu magambo, mbese amagambo ashirivuga kuko kuwa gatandatu tariki ya 13 Mata umwaka wa 2024 igisirikare cya Iran cyaminjagiye imvura y'ibisasu ndetse n'indege za drone kuri Israel. Kuva umunsi kugeza maginga ya indeberezi ndetse n'abakurikirana hafi amakimbirane mu bihugu bibarizwamo Abarabu ku mugabane wa Aziya bose barakibaza ikigiye gukurikiraho nyuma y'igitero cya Iran kuri Israel no guhara abatarya indimi bimeza bivuye inyuma ko iyi ntambara ishobora gukurizwamo intambara ya gatatu y'isi yose. Iran yarashe kuri Israel ivuga ko ibikoze mu rwego rwo kwihorera kubera igitero yagabweho n'igihugu cya Israel kuri ambasade ya muri Syria tariki ya 6 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, kikaba cyarahitanye bamwe mu basirikare bakuru ba Iran nk'uko twabivuze dutangira iki kiganiro. Ibisasu n'utudege tutagira abaderevu bigera kuri 350 byatewe kuri Israel byagurikiye muri Iran no mu bihugu bishyigikiye nka Iraq, Syria, Liban ndetse na Yemen. Gusa nubwo byakoze ibara muri Israel, leta ya Israel yemeza ko ibyagize ku ntego zabyo mu byatewe byose bitarenze 1%. Uko korokoka nk'uko Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byabitangaje. Ubwatewe n'ubwirinzi bwa Israel Iron Dome bwashyizwe muri kiriya gace ku buryo ibisasu na drone byoherezwa muri Israel birasirwa cyangwa se bigafatirwa mu kirere bitaragwa hasi ngo bigire icyo byica cyangwa se bigire icyo byangiza. Gusa nanone hamwe na hamwe muri Israel nko mu kigo cya gisirikare cyitwa Negev Air hagaragaye ibisasu birimo kwituramo ndetse bigira ubwo bica urwobo rufite ubujyakuzimu burebure cyane.
Ibi byatumye Iran yigamba ko yabashije kumenera mu bwirinzi bw'umwanzi ikarasa ku butaka bwa leta ya Sion, Israeli. Umukuru w'igisirikare cya Iran Hussein Salami yakurikijeho kwemeza ko bashoboye kubikora neza nk'uko babipanze, ku buryo nyine igikorwa cyabo cyatanze umusaruro uto bari biteze. Ibihugu bitandukanye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi byamaganiye kuri ibitero bya Iran, bivuga ko nyine bizakomeza kuba ku ruhande rwa Israel nubwo bitashyigikiye mu cyemezo yafashe cyo kurasa isubiza kuri Iran mu rwego rwo kwihorera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden wayoboye inama y'umutekano y'igitaraganya nyuma y'igitero cya Iran yavuze ko bikwiye ko Israel yihorera kuri kiriya gitero Iran yayigabyeho, gusa ko Washington cyangwa se Amerika itazayishyigikira kiramutse ibikoze byateza akarere kose, no kuvuga uburasirazuba bwo hagati bwose guhinduka umunyonga. Umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye UN Antonio Guterres ndetse n'umuvugizi w'umuryango wo gutabarana uhuza Uburayi na Amerika OTAN Farah Daklara bano bunze mu rya Biden baburiye Israel kutazashoza intambara kuri Iran mu rwego rwo kwihorera. Ibi Guterres yabivuze mu gihe bimwe mu bihugu bikomeye mu gisirikare nk'Uburusiya, Algeria ndetse n'ibindi yari maze kugaragaza ko biri ku ruhande rwa Iran mu gihe yaramuka bw'igitero na Israel. Ibihugu birimo nka Misiri ndetse na Qatar nabyo byasabye impande zombi no kuvuga Israel ndetse na Iran kwirinda ikindi gikorwa cy'ubushotoranyi cyakurikira kiriya gitero cyagabwe muri Israel, ndetse byizeza ko bizafasha mu biganiro byo kumvikanisha ibyo bihugu byombi. Ibindi bihugu nka Turukiya, Mexique na Canada byagaragaje impungenge z'uko havuka intambara idasanzwe itewe no gushyamirana na Iran ndetse na Israel birimo kuri ubu ngubu. Uko bigaragara niyo haba gahenge gato kabara ko kwitegura intambara karundura, kuko kugeza ubu ngubu Iran, Korea ya ruguru n'Uburusiya bishyize agatoki ku mbarutso y'ibitwaro kirimbuzi kugira ngo rutendere nikonga gato bazahite barasa Israel n'inshuti zayo ari za Amerika na bimwe mu bihugu bibarizwa ku mugabane w'Uburayi, ndetse biyongeze na Korea y'Epfo badasize no gukomeza kurimbura Ukraine. Mu minsi ishize Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu, uyu akaba n'umusirikare ukomeye cyane, yatangaje ko biteguye igitero cyaturuka ku gihugu kibagendaho ari cyo Iran. Israel n'abandi bahanga bakurikirana hafi by'intambara zibera mu bihugu bemeza ko Iran n'ubundi isanzwe irwanya igihugu cya Israel, ariko mu buryo butari direct, kuko kuva kera na kare Israel ishinja Iran gufashira imitwe y'iterabwoba nka Hezbollah, Hamas, kandi iyi mitwe yose irwanya leta ya Israel. Netanyahu amaze iminsi avuga ko systeme zose z'ubwirinzi bwo mu kirere bamaze kuzishyiraho zikwiye kuba ziri, ndetse anagaruka ashimangira ko Israel ifite igisirikare gikomeye. Mu by'ukuri Iran iri mu bihugu bifite igisirikare gikomeye hamwe n'intwaro z'intambara zikarishye cyane na tekinoloji ihambaye, kandi ibyo byose ni nako Israel nayo bifite. Birazwi ko Amerika isaha yafashe Israel kuko buri gihe nyine ihora ku ruhande rwayo, kandi ibindi bihugu by'ibihanganye n'ibihuza na Israel rero isaha byafasha Iran. Ibi biramutse bibaye nta gushidikanya ko dushobora kuvuga ko iyi yaba ari intambara ya gatatu y'isi yose. Inkomoko yo guhangana hagati ya Repubulika ya Kisilamu na leta y'Abayahudi ikomoka ku yirwa ry'inshuti magara ya Israel Shah wa Iran Mohammad Reza Pahlavi, abikorerwa n'ingabo za Ayatollah Ruhollah Khomeini muri Iran mu mwaka w'1979. Mwihangana mu ntambara ikomeye y'imyaka 8 Iran yarwanye na Iraq kuva mu 1980 kugera mu mwaka w'1988. Ubutegetsi bushya bw'Abashia bwashyize imbaraga mu iterabwoba nk'igikoresho cy'ibanze mu ntambara barwanaga. Mu mwaka w'1987 iyi leta y'Abashia yatangije umushinga w'ibanga wo gukora intwaro za kirimbuzi, umushinga wiswe Amada. Ibikora nka politike y'ubwishingizi n'ingamba zo gukora ibikoresho bya gisirikare bigamije gukoreshwa mu ntambara zose zabaga zigamije kurwanya ndetse no kugerageza guhirika ubutegetsi. Bitewe n'ingengabitekerezo ya Exporting Revolution, tugerekeje mu Kinyarwanda yakitwa nko kwirukana impinduramatwara muri Iran. Abasirikare ba Iran bari mu mutwe wa Quds Force, w'abasirikare barindaga ko habaho impinduramatwara ya Kisilamu IRGC. Bashinze bitonze imitwe yitwaje intwaro yose bazwaga mu burasirazuba bwo hagati, harimo nka Hezbollah muri Liban, imitwe yitwara gisirikare y'Abashia muri Iraq ndetse na Syria, hamwe n'inyeshyamba z'Abahuti muri Yemen. Iyi mitwe iba nk'abahagarariye iterabwoba rya Iran hanze yayo, bakora impeta y'umuriro ikikije Israel ndetse na Arabia Saudite. Mu rwego rwo guhangana n'iterabwoba rya Iran ryo gusenya umutwe wa Zionist no guhakana jenoside yakorewe Abayahudi, Israel yatangije ubukangurambaga ndetse n'imyigaragambyo ahanini byibasiraga Iran. Muri uku kwigaragambya harimo gusenya no kugaba ibitero ku bigo bya kirimbuzi na gisirikare muri Iran, iyitwa ry'abahanga mu gukora ibisasu bya kirimbuzi n'abayobozi ba gisirikare ku butaka bwa Iran ndetse n'ibindi. Misile ndege bya gisirikare byibasiye abapolisi ba Iran babaga bahagarariye Iran mu bindi bihugu nko muri Syria, Liban, Yemen ndetse n'ahandi. Tehran mu rwego rwo kugira icyo bakora kuri ibyo bikorwa bya Israel, drone nkeya zagurikijwe muri Iraq zerekeza muri Israel kwagira umuyonga, ndetse barenzaho no gutangira gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica abadiplomate ba Israel mu bihugu bitandukanye babarizwagamo. Iran yo yakomeje kugaba ibitero hirya no hino ku isi, urugero nko muri Nzeri mu mwaka wa 2019 Iran yagabye igitero kuri sitasiyo ya petroli muri Arabia Saudite no ku bitaro byo mu turere twa Kuradiya two mu majyaruguru ya Iraq. Ku ya 13 Mata Iran yazamuye umutwe ku buryo bugaragara. Indege zitagira abapilote zitwaje imbunda zahagurukiye ku butaka bwa Iran zerekeza muri Israel. Ku birometero ibihumbi zikurikirwa na misile zo mu bwoko bwa ballistic. Twibuke neza ko drone ikenera amasaha 6 kugeza ku 8 kugira ngo ikore intera iri hagati y'ibihugu byombi.
mu gihe misile zo mu bwoko bwa ballistic zisaba iminota 12 gusa. Nyuma y'iminota 12 gusa intwaro karundura ndetse na drone zirenga 330 ziguruka zitagira abapilote z'ubwoko butandukanye zitwaje tone zigera kuri 60 z'ibisasu zageze muri Israel ziyakora karasisi. Ibi bindi n'ibindi kuko hari n'izindi ntwaro muri ako kanya drone zamena fire kuri Israel nazo zaraswaga muri Israel zivuye muri Iraq, Yemen, Syria ndetse na Liban. Iki gitero kiri mu bitero bikomeye bya gisirikare kuko cyarimo imbaraga zirenze kandi zihenze zigamije gukumira no guhungabanya Israel ndetse n'abandi bari bahanganye na Iran muri ako karere. Gusa iyo ukomeje kubikurikiranira hafi usanga iki gitero cya Iran cyararangiye nabi kubagabya igitero, no kuvuga Iran. Israel yakomeje kwirinda kandi nta nkomyi, yerekana ubushobozi bwayo bwo kwirinda kimwe mu bitero bikomeye byo mu kirere byabayeho mu mateka. IDF, Israel Defense Force, igisirikare cya Israel cyavuze ko 99% by'ibisasu byananiwe kugera ku ntego yabyo. Ubu Israel ashaka kubyaza umusaruro inyungu z'ububanyi n'amahanga kugira ngo ikomeze kwitira mu gafuka Iran, kubera ko Amerika n'ubumwe bw'Uburayi bahise bitira gufatira Iran ibihano. Washington kandi yongeyeho kwerekeza muri Riyadh kugira ngo habe amasezerano y'ingamba zo guhuza umubano hagati ya Arabia Saudite na Israel, akuyemo kohereza abasirikare b'Amerika muri Arabia Saudite kugira ngo bakomeze kurinda ubwami bwa Arabia Saudite. Mu rwego rwo kurushaho kuburira Tehran, igice cy'amasezerano Amerika yagiranye na Arabia Saudite cyemerera abanya-Arabia Saudite gushyiraho gahunda yo gukora ndetse no kwibika intwaro kirimbuzi. Intambwe nk'uko bigaragazwa na Korea ya Ruguru na Iran ishobora gutuma umushinga w'intwaro za kirimbuzi ukwirakwira mu karere, bigatuma ibihugu byose abaturage babo bifuza kuba bakibika intwaro kirimbuzi, maze bigatuma hakomeza kuba intambara z'urudaca. Mu gihe runaka isi yibanze ku kunegura ibikorwa bya gisirikare bya Israel byibasiye Hamas ndetse n'umubare munini w'abantu bahitanywe n'abanyapalestine muri ayo makimbirane, ndetse n'umuburo watanzwe inshuro nyinshi wo kwirinda ibikorwa by'intambara n'ubwicanyi mu kigo cya Hamas kiri i Rafah, aho abanyagaza barenga miliyoni bacumbitse nk'impunzi. Ariko se ubundi abayahudi, no kuvuga abaturage batuye igihugu cya Israel, n'abarabu haba batuye muri Palestine na Iran bari mu ntambara kuri ubu ngubu, Iraq n'ibindi bihugu bikikije Israel by'abarabu bapiki. Kugira ngo tubone igisubizo cy'iki kibazo, bizadusaba gukura ubwenge bwacu ku ntambara ya Israel na Iran, ahubwo turebera hamwe imibanire y'abayahudi n'abarabu kuva kera. Reka ibi tuzabigaruke mu biganiro byacu bizaza, ahubwo kananzurene. Ntawavuga ngo arangiza amakimbirane adashiraho hagati y'abarabu b'abayisilamu n'abayahudi bamwe b'abakristo n'abandi bakaba Judaisme bashumbushijwe gahugu gato cyane, bikarangira bakaguye nkayango bya Eden ngo yari kwaguka mpaka kwiri isi yose. Buri wese kuri buri ruhande ry'amasinziriza ijisho rimwe, dore ko abayiteze ko mugenzi we w'umuturanyi yamutera akamunyaga, ndetse yewe ngo byaba na ngombwa agasiba umwanya we kwikarita y'isi. Reka tube duhiniye aha, ngiye mvuga kuri micro na Ribonera bayo. Wakoze kunyumva, nawe ubutaha.